will give a big impact on your lives. Amen. And now, let's dig on to the characteristics of a godly fathers. You, as a father here on earth, I just would like to share to you some things that you have to remember on how you can do it to become a godly father, just like our Father in heaven. Amen. So first, a godly father loves his family first. Apostle Paul writes that husbands should love their wives as Christ loved the church and gave himself up to her. Inted na, tibiyag na, kengkwana akas iti church. Ephesians 5:25. That kind of love is sacrificial and selfless. One of the best father could do is to love your wife and not to be shy, to show your children how much you love them. They have to see. Your children should see how much you love your wives. Why? On this part, you are educating your children to become who they will be when they become a husband or a wife also in the future. Nung makita da no kasano ti panangayat mo iti asawam, kasjay tumet tituladen dagitoy anak. Amen. Amen, anak. Amen, husband. Your commitment of love to your wives will always show. Ipakita yo, haan kay nga agbabain. Nga sweet kayo. That is natural because you are a husband and a wife. You are a couple. Adan to pwede kaya gagayam nga nag-sweeten. How much more? Kat may sa kayon abagi. How can you show your love to your wives? Nga pagtuladan dagiti anak. Call them with endearment. Diba? Diba? Di kaya boyfriend pa ikat. Da kami idin ti talaga nga awagang mikin love ko. Madinagbalew. No kuman ni Jane kini darling na no sweetheart no mahal agtultuloy day jayan aging ganang asawaem haanga no love ko ide hate ko tuno agasawa kayo no dapat agtultuloy tapnon iti kasta makita dagiti anak tayo ket pagtuladan da. Amen. Amma. Amen. Ni Mami Uping siguro kunanakin daddy ka sweetheart kunana mo no dusam ka daddy kunana mo adumang mga ko dagay babaketan haang alakayan no ana pangawag di anak da daddy kunada mo mami kunada mo no aglamlambing da kasjay iso nga dapat haang kayo nga mabain nga ama ta tuladan da kayto show your love and respect to your wives. Respeto. Uray madinaimas tay linunto na ka din. Kunana kumakat ka, darling, naimas mo ila deta digo tila uyak, agkaldukan adetoy na kunana. Apo, rin namanan na. Apo, kat di mo may pinta dya kuribuk-buk nan, tanaapgad nga di mo amon, ano pagturungan na. Tapno di mo pabainan dya asawam, unlab ko naimas ko namlatan kampay din talo di ka agrire. Respeto. No saan ko namlab ko. Ko naman ikatanta ti danom day jay lauya. Ta nayunan taman ti sa bali adanom sa tanto ikampaminta. Na imimas. Kasjay, te adubaran tayo. Han tayo nga pabainan. Di ka to gluluto to mamisanan. Anamo dati linuluto. Awan gubat ka no, gubat na wan. Ngam no uray mat saluyot ako na nga tumangtang kanti imas na apo, uray di kay agtumadarta lamisaan na yun. Amen. Kasjay, ang katawan daddy gundo, naghimasaya daddy.
Kasjay, respetuan tayo. Appreciate them every day. Uray ka di kita'y padak nga na mame. Agmalmalam nga da jay balay. Uray ka di dapay nakadigos no nagapu ka di opisina ka. Inkay mo bisituan. No sabtanda kayo aka apo yalisto yung mga yasi nagdata nguso yung aka. Adakan love ko, darling ko. Ang gaing ka man di jay kadi ka pa nagdigdigos nga babakitan. Haan. Show them. Apo no siyak dayjay nga takagibitak. Diba? No. Uray ka sa no tirigat da nga agkuka dya balay. You have to appreciate them. Hanyo ka di nga ti panunuto nyo ko ti adadjeror nga nasaba mo nga nakapuspustura. Tay madatangam dya balay yung ko ti bado na katay padak nga buot ti likod ko buot pa'y ti ruar. Amen. Di ba da tayo nga inakat ure, but ti bado tayo di balay ka tayo. Huwag pakialam tayo. Aglaba ka man, agdalos ka man, agluto ka. Ngam siya, may tayo agsingir ti kuryente, bubut ti badok. Ay manong, awan ni sir kini ma'am. Hana ba inaanak? Kasi ti badok bubut, naglembeng ako. Manong, ibatim latan may tog bayad ni sir kini ma'am. So, kitantay mo, asawa, nga nung maminsan, baka daumay nga, bisita. Ngam tayo kunak, dagiti amma, apo kat padayawan tayo, dagiti asawa yo. The assurance of your love and affection should always be focused on them. Amen. Amen. Ato'y kapsatay ito, ading ko, brother ko, narigat ti agbar ko. Idi uno-una na kat kwa, kasano nga nga ibaga na kin sister siya ti ayat na ti kang kanayong kat ti surat, idi ka nabayag, di ba brother? Ay po, manunto abulan, kumbaga kat nabangles to tayo ibaga mo, ay kanasamit tulat ta tum makadanong kin sister siya. Kasi makita na no kasano ti pinangayat na, kinkwa na, napiatatan ta makikita mo, tay anak mo nga sikog kumanga pinanawa madaka jabar ko kumakit-kitang pa nga may anak. Iso nga napintas mat ti technology, itata. Iso nga, your love and affection to your wives, kang kanayon, kanayon kumanga, ipakita yo, iparikna yo, kadakwada. Amen. And lastly, on this part, love your family, a big no to physical abuse, verbal and mental abuse to your wives and children. Amen. All things will follow no ti pagtuladan tayo ket kas pagayatan iti Apo. Amen. Amen po ba? So, napintas nga pagtuladan. Second, godly fathers lead their family by example. Oh. Tatay, love your family. And now, godly fathers should lead them by example. In the Old Testament, Joshua made a strong and clear commitment about following God when he declared in Joshua 24:15, that as for me and my house, we will serve the Lord. See? Father must not neglect the calling of responsibility to provide spiritual leadership in the home. So, di ba ni Joshua, inkomitnan nga iti bagina ken ti pamilya na agserbi kat agserbidan tulaeng iti Apo. Godly fathers, you should imitate the life of Joshua, that you can also tell to yourself and your family that you will serve the Lord. Amen. Amen. That you can provide them spiritual leadership. Agkurnoak ken saludarak dagitoy amma nga adda ditoy church nga adda kadwada nga anak da.
Because this is the word of God say so. Nagpindas. Father should lead his family by example, by guiding them with faith and righteousness. Babaan iti pag nagpamati kinkina nati righteousness. Kinalintag. Si kinalintag kinapamdakkel ti panagpamati iti Apo. Tapnon iti kasta ti sibubukol a pamilya ket sangsang kamaysa nga mapan iti sakaanan iti Apo nga agdaydayaw ken agserbi. Dagiti hampay nga kumpleto, it is your prayer, our prayer, that someday somehow you will also be complete in coming to church. Dagiti asawa nga babae, iparintumong tayo iti Apo. Dagiti anak nga adda ditoy nga awan pamilyana nga umay agdaydayaw kin agserserbi iti Apo. You pray for your father, you pray for your mother. Tagapunta da kayon ti immuna nga imawat iti Apo nga Dios amang isalakan ken manubot yu. Ipakita yu met anak me no sino ti pagserserbian nyo tadiyo ammo je kararagyo little by little. Little step nga kunana, tinto Apo, ipariknana kadagiti naganakyo, anak ko, nagsaya at gayam ti panagpamatim iti Apo, makita na ti bunga na, umay kami mammet. Si, umay kami mammet anak ko, ikararagyo anak me. Nga ti golyo, nga da kayon ti umuna nga ada iti Apo, da kayon ti mga kay kadagiti naganakyo nga maamudamot ti inawat ken sinurot yo. Amen, anak. Iso ako naktatay kasapulak ti anak nga makidin na iti naganak. So, nagpintas. This includes, no, fathers lead by example. This includes teaching the biblical principles to your children. Noan niya ti pagayatan iti Apo iti sauna. Moral values and the importance of a prayer. Ti moral values maadal dagiti anak nga umuna iti pagtaengan. Amen. Ken ti kinapateg ti panagkararag kasi you are the head of the family. A father should be a prayerful, godly father. Tapnon iti kasta makita dagiti anak. Haan lang nga sikat ikang kanayon nga ibagam ket kasano nga rod. No di ka met isuro. Isu nga dapat agkukuyog dagitoy nga banbanag nga isuro ti amma iti anak na maipanggep iti sao ti Apo, moral values dagiti anak. Ana ti Ilocano ti moral. Dagiti nasasayaat nga kadawyan kasjay sa mame. Kadaog kababalin dagiti anak. See? Dahil pinagsaulangan ti opo and opo, sinukad ti mangisuro, haan tayo nga pabasulan di eskwela. Kasi idinapan da idzay, dapat idzay balay pay lang na amudan. Ti wan lolo, wan lola, wan mama, wan papa, haan nga di rumwar di anak mo, sino ka di ti tatam, nanam, ne, anang arudan, ikang kati gatang mo ti asin anak ko, awang kad asin jay balayo, nukunanan. Kasi di mo sinursuruan ti nasaya at akababalin jay anak mo, maiparangarang,
no siya sino, di amakin naganak. Amen. No ibagada ta anak mo, di ka nga masaktan, ka di mo matinsuro, di ka masaksaktan ta di ka matinsuro, no ibagada nga, papanam anak ko, ijay, anak ka diti kurso mga alalam, accountancy, Hay. Ibagada king ka, anak ko, wang kad asin je balayo, kang kanto igatang mo ta asin nyo, adaw nakaburnay pay. Hey, bare-bare. Diba? Iso nga nuan niya, timakit kita, masursuro, dagiti anak tayo, datay tiim muna nga nangisuro kadakwada. Amen. So, when we say fathers lead by example, his children see him how he walk with God. It reflects in his life. Amen. No ibaga tayo nga dagiti ama aglid ti example iti anak na makita kumamet nga rod no kasano dagitoy nga ama nga magna iti pagayatan iti apo. Amen. Amen. Kasjay haan nga ibagam di kanto uminom ti kwa, di naktultulado, nalainga nga agtanggwap ti base. Katuti mo malam ka anak ko, naman igyalaan ti sameg, light lang Nay, kasanor nga ibagam di kanto agtanggwap kag pagatang kamat. Amen. Nga mabaling nga ibagam nga di kag tanggwap. Kasi pagatangem mat. Very simple analogy. Amen. Iso nga ham mo nga maisuro ta, anak mo nga di nakatultuladan, kat timot makitkita na nga lead by example king ka, kat madimat. Iso nga di ka reklamo, no di nakatungpalan ta anak mo. Amen. So, nalawag kakabsat. Next, godly fathers provides and protects his family. Provides and protects. There are so many verses in the Bible pointing to God as our provider. But maybe Philippians 4:19 is the most famous one. Diba? Di inadal tatay, so dato yan braids. And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. In this way, God provides for our physical, spiritual, and emotional needs. Fathers should also strive to do the same to his family. Godly fathers should protect his family from harm and danger and guide them into the right path. Amen. Haan laeng nga mang-provide ti kasapulan da, but to protect them from danger and from any harm and direct their life into the right path and the righteousness of God. Amen. So, very simple. When we say basic needs, nga that the father can provide primarily, di ba? Father provides for his family the basic needs, what we have. We have the food, shelter, clothing, education, anapay, recreation, masapul pa, iti pamilya. So, kunati apo, I will supply your needs according to my riches and glory kunana. You, fathers, godly fathers of our children, it is your responsibility to provide also. Amen. And not only that, fathers should provide emotional comfort to his children when they are in distress. Number 5, godly fathers provides corrections with discipline. See, agkuy-kuyog. Ti panang koreher, iti anak
mapabuyugan iti disiplina. Godly fathers provides corrections with discipline. Anati ko na nati Hebrews 12:5-6. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son when he receives. On this part, children, respect your fathers if they discipline you. Amen. Anak, dumngeg kayo. Iti daytoy nga banag, no disiplinaan na kayo, i-correct na kayo, dagiti naganak yo, saan kay kadingaag, suksuki, respect them, because they want you to bring closer to the Lord as a children of God. Amen. Handa kayo nga kayat nga madadael. Awan tinaganak nga kunak tumanan ket kunak. Nga tinasayaat nga naganak isuna ti mangirobo iti anak na. Kinanengneng tinaganak nga ibagana iti anak na nga kautem tabot nga adda venomous nga uleg na. Ket no kinaot ta anak mo, o di isot ipatay na. No, haan, tati naganak ti kayat na pagsayaatan, ket pagsayaatan lang ti pakaytundaan ti anak na isu nga kayat na kayo nga ikoreher iti aramidyo nga saan nga nasayaat ken disiplinaan na kayo iti pagayatan iti apo tapnon da kayo agbalin kayon tumet akas napeklan nga godly fathers. Numatinto asawa babae, godly mothers. See? Nagpintas. Iso nga, they correct you because they love you. Diba? And they care for you. Dito tayo kunakon. Handa ka nga ay ayatan. Alain, kalatata kay kayat mo. Sumangpot kantong kay kayat mo, Ruth Jane, kunawar ni Sister Belie. Baka alas 10 pa lang kat, tininit. Kuna di cellphone na. Ruth Jane, I am mound. Agawid kang kamadandanagan ako nanakaw. Kuna nakas jay. Kasi di da kayat nga adda, mapasamak kada tayo nga, saan nga nasayaat. Amen. Time langan, kayat da tayo nga, no tikastoy nga oras na kaawid kan anak ko ket tirwar ket ado ti hanga nasayaat a mapaspasamak, di ba? Kasjay. Isu nga kayat tayo mayapon dagiti anak tayo nga ada balay tayo nga safe and sound. Haan tayo nga kayat ida nga adada pay lang di talang langalang nga dis oras iti rabii. Ket no da kayo anak may pamalagipan da kayo dagiti naganak yo nga hangkay kadi nga agbaybayag tapapanan yo anak ko. Kakasjay, dagita pa nagmotoryo, hanyo ka di nga dakdaksen, haang kayo nga gumurgura, tad because they are doing this for your own good, because they love and they are care. They care da kayo, kada kayo kat saan pulos nga agpatpatinggaw. We love you, we care for you. Uray to adda nga ta na asawa yung kat tintupay laglagi po mga kararag kat tintupay la pagsayatan nyo. Diba Mami Lile? Uray adayo digiti anak mo kat ti kararag mo kat adalat ta kadakwada. Nga they are always safe and sound. Amen. So, children, honor your father and your mother, for that is right. And you will live a long life in the land of the Lord your God, which is given you. That is the first command with a promise. Laglagi pun tayo Ephesians 6:1 and 3. Nga daytoy nga command ket adda kalakip na nga promise nga all the blessings will come upon you and you will live a long life. Kuna na halang a long life. Amin to abanbanag nga nasasayaat ket ipaay nanto king ka iti
Apo, kasi nagtulnog ka iti naganak mo. Amen. Amen, children of God. Amen. So next, godly fathers demonstrate forgiveness. Demonstrate forgiveness. In this part, we remember the parable of the prodigal son. Amen. Luke 15:11 and to the succeeding verses, it gives a picture what a heart of a heavenly Father looks like. O di ba? No anya ti puso iti Apo after the son return ti inaramid na. Di ba? Di anak dinawat nan, tibingay na. Napantikay kayat na. Binusbus-bus na ti awang ka-SS kan na. Dahito nga anak. Idi na ibus na. Nagsubli iti ama. Anya ti inaaramid di ama. Intakwil na kadikat saan. The father ran to his son, embrace him, hug him, and kiss him, and open arms. He received him back. See? Sinapuyot na, uray day nga anak kat nagdakas. Inala na amon tibingay kutatang. Kunana, napan iti kaya-kayat na, nagrag-ragsak ti kastaunay. Inibus na, aging ganang awampay kananan, jay lasuot nan, ti adaking kuana. Tinapan, nagbanagan na, nagsublikin tatang na. A forgiving heart, inawat na, hanang ako na, agtalaw ka, kat saan kan nga anak, tanaala mon ti kukwam. Diba? Haan nga kasjay, ti ama, iti langit. Ama iti daga. Dayjay kat nagpintas a pagtuladan niyo, no adda pakabasulan, dagiti anak asaan nga nasayaat, no maiwawadaman iti dana, no agsublidan to ken ka, sa puyutom to kadikit arakupom ket kunam, anak ko, addaak amasindadaan, nga mangayat ken mangpasangbay ken ka. Ti Apo in restore na kadayta nga prodigal son, jay kinatrono na kuma. At the position day nga anak jay family, uray man nagbaling nga dakas, when he returned, he give back that position to that prodigal son. Haan na nga binaybayan, kat nagpintas. Amma iti daytoy nga gundaway. No adda kadi maaramidan dagiti anakyo nga babak nga saan nyo open and close parenthesis kuma nga insigida nga mapakawan adda kuma daytoy nga puso kada kayo, a forgiving heart just like the Father in heaven. You have to strive to have it. Amen. Amen, Ama. Adda kumadaytoy nga puso yo, nga napalungdo nga masindadaan, nga mangpakawan, iti anak yo, takas tamet iti ama, nga pagtultuladan nyo. Amen. Next, a godly father provides example worth following forth. Take note, an example that is worth following forth. Adda ka SS ka na word. You cannot be a godly father unless you live out what it means to be a godly man. Romans 2:21-24. You then also teach others. Listen, Father. You then also teach others. You do not teach yourself. See? Kasano nga isurum ta anak mo, no sika nga mismo, di kamot maisuro.
While you preach against stealing, you do steal. You who say that you must not commit adultery, you abhor idols. Do you rob temples? You who boast in the law dishonor God by breaking the law. For it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. See, a father provide an example worth following for. Dapat daytoy nga banag nga kababalin iti naindagaan nga ama ket mapagtuladan. We see here that a godly father should be a role model to his children. Da kayo ti modelo dagiti anak mi. There are times children to build on what you say because you yourself, you cannot even teach and do it what you are telling to your children. See? So dapat ama, 8, a godly father loves his children. Aside from disciplining, modeling, teaching, providing, leading, forgiving, overall, it all is love. Amin dagitoy nga banbanag nga aramiden nyo, do it with love. Tay pagsasao, ayat ket, ayat lata. A godly father loves his children and therefore he desires what's best for them. 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in truth. Addada nga magmagna iti kinapudno iti pagayatan iti Apo. Father who loves your children builds a relationship with them. Ana daytoy nga relasyon. Simply means when we say a relationship with your children, you have to spend a quality time with them. A quality time to bond with your children. You must have that effort to be with your children so that you can build a strong foundation of love. Ipakita tayo, haan nga gapo nga busy tayo, uray da tayo nga ina. No matter how busy we are, we have to allocate a time for our children. Nga kasarita yu ida, baka dapay time nga di tay kasango idan nga mangan. Make sure that we have time nga makislang lang kadakwada. Ijay nga time ti, kumusta ang time at ida? But this is one time of a quality nga ipakita tayo, ti ayat tayo kadakwada. Di pinang kumusta tay langan? How's your day today, my love ko? How's your day today, anak ko, love ko, unay ko? Kasjay. Malaganan damot. Haanga ungungot. And 9, a godly father prays. Ti godly father ket nalaing agparintumeng agkararag iti Apo. To be a godly father, you need God's help. Masapulyo ti tulong ti Apo. You cannot do it alone by yourselves. None of you are perfect fathers, but you do all doing in progress day by day. Amen? Day by day. Hangag patingga. And despite your huge influence that you have on your children, you cannot control them. Uray kasano ti panangibaga tayo nga dakkel ti influensya tayo kadagiti anak tayo. Haan tayo nga makontrol ida lata. Kasi you can do everything right for them, but still, they have the potential
to become a prodigal son or daughter. Our Father is perfect, and yet we still rebel against Him at times. Kasko natin, 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Awan panagresat na. So, kuna na, fathers, pray for your children and pray with your children. Agduma dito Father, pray for your children. Ikararag mo dagiti anak mo and pray with them. Ikararag mo ida ngem makikaadda ka kuma kadakwada as much as possible kaabay mo ta anak mo. At this moment in time, dagita anak da kayo, padak anaganak, habang dagiti anak tayo, at dadapay lang kada tayo, as much as possible, that young age, they are, alaan tayo iti saklot tayo, ngano agkararag tayo para kadakwada, kadwa tayo ida. Tapnon iti kasta, tuladen danto, you have to pray for them and with them. Kasla dya pa nagkararag timakan. Akayam dagita anak mo, tasangsang kamay sa kayo nga mangan. Baka da dya ito klase ti kararag kin, kantayo nga mag-aglang lang. Da idakdakkel da dya Idakdakkel da. Meron ng instant yung ano. Tuladen da, kasi nakita da, nga inaramid mo nga ama, kinina, tuladen tantumot. And also, fathers, pray for yourselves that you can fulfill your duties and responsibilities as godly fathers. Ikararag yumot, dagita bagbagiyo kakabsat ko. Nga sapay kuma iti tulong iti apo, mapagbalegyan nyo. Dagita nga duties and responsibilities yo as being a godly father to your children and to your family as well. Amen. So lastly, teach yourselves to live out what you teach them to do so that they will follow. Do everything out of love. Pray continually. The world need more godly fathers, and your children need you to be one. Let's us pray. Apo gyamang kami iti daytoy nga gundaway, nga inted mo kada kami nga nangted to honor and give respect to our godly fathers today, Lord. Ket apo itultuloy mo kadi ida nga tulungan iti panagdada, iti panangit turong da iti anak da ken ti pamilya da akas ti pagayat mo ama. We thank you so much, O Lord, for these fathers of our children. And we thank you so much, O God, for all the blessings that you've given into their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. It's been so great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request, or if you would want to RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZRL Philippines Standard Time, 2:56 p.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Yamanak iti Doc Herbal Coffee 19-in-1 ken Doc Herbal Capsule Super Gold ta nakatulong daytoy ng pababa iti sugar ko. Ita sa anin nga agkulayaw dagitoy
Matakga po iti ng atong sugar iti dara. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nila ang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose papaya. Yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aba Lito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba syempre. Natural na natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumit na po ang aking bukol. tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Di salunat ket kapatgan agameng tibiyag. Amwen dagiti rumbeng aramiden tapno matagi 20 na pinta sa salunat. Dumngeg iti salunat mo ay wanan tayo. Babaen kini Dr. Ronald Pascua Sadjan, Fellow in Ears, Nose, Throat and Head and Neck Cancer Surgeon. Manggigan dato programa kada Huwebes oras de las 4 inganat alas 4:30 timalen. Dito'y laing RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Salunat mo ay wanan tayo. Dagiti sumaganad ket kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, the Mr. and Mrs. Rogelio and Evelyn Yapu of STWay Batak Agro Trading Enterprises, City of Batak. Honorable Crescente Garcia, iti Burgos, Ilocos Norte. Sa RPN. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hello mga katimek, di kay Lokwana, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, kasama J. Abroad Partner, andito na ang paborito nyong programa, Timek ti kay Lokwana, Search for a Star Incorporation with RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Yan, the only talent show in Ilocos Norte, mga katimek. Ti kay Lokwana. Kaya tuyan to'y pagayam yung salipuyawan. Kevin Duldulao. Mangkablao kada kayo amin iti na imbaga amalem. Yes. Naragsak amalem. Yes. Hamping agtudtudo partner. Hampay. Ayan. Yo amin kakabsat ken gagayem nang nangruna kadagitay naayat nga sponsors nga mang subsuporta iti programa tayo nga Timek ti kay Ilocwan. Ayan ket kasamet nga kablaawan taman met dagitay nga rod na ayat nga agbuybuya ken nagdengdengeg iti programa tayo partner. And of course kasamet nga kablaawan taman met nga rod tayo naayat nga Manager iti RPN DZRL. Yes. Sir Rodrigo Sadjan and family. Ayan, kumusta kayo amin dito sa Salbang Paway? Yes. Shout out po sa lahat ng mga taga Salbang. Ayan, galaw. Yes. galaw mga kapartner. Yes. And abang-abang partner kasi dalawa yung pambato ng Paway. Paway, dalawa? Yes, yung guest singer ay, hindi pa. Yes, taga-Paway silang dalawa, pero maglalaban sila partner. Yes, talaga. Ayan, taga-Paway sila, maglalaban silang dalawa, mag-friend pa sila. Totoo, partner. Wow. Yes, dagitay adaan iti talento iti panagkanta, the passion iti panagkanta. Nako, haan nyo nga po kawen iti namnama, umay kayo, or kontaken nyo laing to'y pagayam sa lipuyan.
Puyawan. Kevin Duldulaw. Ayan, Inad Puyawan. Ayan, i-message da kami laing. No, hanyo amo dito'y RP and DZRL. I-message da kami and then schedule da kayo no ko. Ayan. Mangkit-kita kami iti para iti pang grand finals tayo. Totoo partner. Yeah. Yes, bali mga inem. Kat may sabay lang siya nakapasok. Yes. May sabay lang. Waiting list na siya. Yes, meron ng isang nagwi-wait. Ayan, hello baby Anaya. Ayan, nag-wait na si Anaya. Okay, kat bago tayo nga agpatpatuloy partner, kat makangeg tayo man iti may isang Christian song. Nga ipaay ng ating partner. Siyempre, partner natin ito, walang absent. Ayan, bumublooming mga katimek ti Ilocwan. Ayan, bumublooming ang ating partner si Luther. Pa-cute pa siya. Ay, hindi na siya single, partner Dan. Si Kevin na lang ang single, kaya pagbigyan natin siya ang ating si Kevin. Ayan. Hanapan natin siya ng Hawaiiana. Okay nga ro din, partner Luther. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw